Preraste u bogatstvo, zato furam sa bratstvom kao Juri kroz kosmos. Predstavljamo osnovu ko prozor u dosi, nikad ne palimo u boks već kao sena. Jurimo ka cilju, brži od trena, ko znače šta će rima ko u Španiji sela. Zato cela vasiona sada slavi ovo ime. I na prekom sudu sindikat pominju kao primjer da samo jedan je smer postojao ikad, postoji i danas. Zove se sindikat. Ne zaboravi nikad. Σήμερα είναι αντιπροσωπεία του Ανεξάρτητου Συνδικάτου Βελιγραδίου Αστικών Συγκοινωνιών με επικεφαλής τον πρόεδρο Ζόραν Άντιτς και τον Αλεξάνδερ Γιαντόγεβιτς. Επόμενος ομιλητής Παναγιώτης Κυριακούλιας από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μελέτησαν τις πιο ακραίες ευελιξίες, κατάργησαν την κυριακή αργία και μετέτρεψαν το εργατικό δίκαιο σε δίκαιο των εργοδοτών. Σήμερα, Κυριακή και η μέρα της πρωτομαγιάτικης απεργίας μας, τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και οι αλυσίδες, τα εμπορικά κέντρα και τα μόλς, τα εκπτωτικά χωριά και οι πολυεθνικές, όλες οι επιχειρήσεις του ΣΕΠ που εκφράζουν τα μεγάλα εργοδοτικά συμφέροντα είναι ανοιχτά με βάση την νομοθεσία του μνημονίου που έχει αφήσει άθικτη αυτή η κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι λάστιχο, με μισθούς φτώχειας, με ευέλικτα ωράρια, στην υπηρεσία του εργοδότη. Εκ μέρους των εργαζομένων στα αμφιαλωμένα ποτά και τα τρόφιμα, απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση προς όλους τους εργαζόμενους από Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας τους Έλληνες εργαζόμενους και τους εργαζόμενους της Ευρώπης. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι της Coca-Cola Θεσσαλονίκης μείνουν εδώ και 28 μήνες ένα μεγάλο απεργιακό αγώνα με στόχο την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Η πολυεθνική εταιρεία που ενώ συνεχίζει να έχει τεράστια κέρδη, imamo i moralnu obavezu, imamo i čast da je grupa ljudi iz Beograda došla da iskaže solidarnost sa svojom braćom. Za svaki protest da budu pravili, mi smo spremni da dođemo ovde kao što će oni podržavati nas u Beogradu za naše proteste. Aleksandar Radović, predsjednik sindikata komunalnih preduzeća grada Beograda. Gori se uvo, na cijeloj sceni suša, zato domaćin fikcija. Holokost suša, Beogradski sindikat, pustinje oaza, što u noru mrtvih prosto stoji kao baza. You are Beogradski sindikat, smo siguran zgoditek, te osvojiti proletarija. Minosov krosos, veselitet kao oso, sama Marija i kosmos. U borbu se upustili, dok nije bilo norma, niste ništa ni propustili. A sad ste se opustili, shvatili suštinu, da prepoznate MC-a kada izađe na binu. Kada kida disciplinu i da ocenite stručno ovu sindikalnu rimu, jer na vatri i dimu mi smo kalili vešinu. Sindikat kao nikad kreće sam u ofanzivu. Znam da misliš gotovi smo, nema nas. Ipak dolazi sindikat, sada jači nego ikad. Znam da misliš gotovi smo, nema nas. Ipak dolazi sindikat, sada jači nego ikad. Sada jači nego ikad, kao stihija smo došli. Za borbu smo oštrije, smo mnogo toga prošli. Jer putanja znanja, puna trnja, puna granja. Mikrofon ko skita svaku prepreku sklanja. A sada evo otvaramo regrudni centar, novu granu udruženja. Mračno kao spektar i koveta, svaki metar u etar poruka stiže. Sindikat sve je bliže i na oružje se diže. I dok radnika boje, na obrazima stoje. Svima biće jasno da došli smo po svoje. Svima biće jasno, na sceni sada tvoje. Jači nego ikad, sindikat. Ovde MC je subjekat, a kida predikat. I mikrofon mi ne predajemo nikad. Mi smo laklika, velika ekipa. Mi zajedno ko Voltron formiramo lika. Veličanstvena slika iz dima vojnika. Kome iza leđa sunce zalazeće, njemu naša reč je mačo čelika. Misli sablja britka, uglačana znanjem sada blista. Hip hop, vatre on je iskra i njum sada borbena je pista. Jer mi smo oko 300 hrabri spartanaca, protiv persijanaca, u odbrani seme kao termobilskih klanaca. Svaki od nas poput indijanaca, den izdanja znanaca u svojoj zemlji stranaca. Stani, pa mi smo zbog toga proterani, ko prvi hrišćani i ostavljeni sami, bez pomoći u odbrani. Na sceni smo ponovo da je branimo, mikrofon u ruci i vičemo Žeronimo!